Okay, fantastic. Welcome back. Here are Sonia Diashima GH Live Studios. Yet in some panning and I, Somonia Twaswakoyanim. Crobiama Poma Metama Santica of exclusives now. And I need to jump for that matter. Ghana football, Sebe, no Semina. And it is someone not a period rate, depending on Babia. We'll look at Eddie Free. Yet in something in a show, now I became one. And it's a Frederick Asare exclusive. Ene kutaye ene de ebrewo bomoden neka yetimi ho niemfa nko everybody who his life who his life. Subscribe to GH Live. Yerase se oni adi kasubom patabom niere nsemi nyina no esom yere tiefo ahayen sebre ene adi bradie enam sebre we eni branka sampo ene wagege ne mre yetwa so yakuyanim bas enti yede nsemi nyina ma krobia ma poma metema sante kotoko fantastic captain Frederick Asare nanwada ena nana yaw amponsa time or signing a super Edema Sante Kotoko na free Accra Lions and oba a free agent Edema ema bibia eto FM bro to say hwibreo e won kran pumpuni mantem die tie enie Frederick Asare eba benya national team collapse ene ade a se die akwa boachi bidin ese Mohammed Kamara ena agi simpie no oteso a oguso egba dwumaden Edema Krobia Sante Kotoko Yedie Abukari go na ya fefe 3 points no na ya fefe nti wo abedam bia no apetampe nkunimdi bo na na ehia ye sa pepepe na esi etie ewo honomo na story nti ane atena se ene se Frederick Asare madin ka chose ne contract proposal renewal kotokodi ama no arehebuada ene ochena ese renewal no perfem nti akwada no mpanyufo bisa no so me agent ye 1 or 2 bi wo hwe first paragraph no be rem second paragraph be rem wo ha na yewia ye de bibia beto animu na ya toa so akoyanim me ba cho Frederick Asare all things being equal senior economics ni be kan ceteris paribus de tie nyina ne se wo inti closer to the exit door than say altena the contract de yenim se adum bi dumia June 30th 2025 and we bury next season bury and yen captain fantastic in the contract e bury yet and say almost share petata krem kakra akodai ni agent ni super basiam per foreign contractor agent na ya de pa yes enya ketwa ne nchemu ni nyina and say CCA akoda no agent bi boa no amananya club e wa amanone yet no na obi beka se ukoka Moldova de a ebi beka se nane amponsa team me ba cho ehonye ho a nane amponsa team o sisi ano CSF Spartan Spotul I know Moldova kropon no mu na de tie a ifri mu eba ene se ukọ Moldova team bi o no mo ye fra no FC Florescetti omo ene epe no yes FC Florescetti o kan sanso ye na ne nyina mu no de tie ene se wodu Florescetti krom ho no ma in fact a city of industrialization uko Moldova be bia industry wo pa no ho no mo na football club a your friends FC Florescetti wo mu ebesi krona nkasa ni Florescetti yes na eben wa uko Moldova da no eben river route and then the be pa na honom na football club no ebesi a sa FC Florescetti no epe akwada e friend say goalkeeper Frederick Asare de yatete ene de yen centrofo de atu anim no yenuanom ene ne yabo no tofa de afri Moldova mpapre so ho ede ma yen atiefo enkonkon na ne amponsa team CSF Spartan Spotul nemum sekobase on renew ema Kotoko dia ene FC Florescetti honom no obekọ akosi akan ama wo mu omusi akan wo Dynamo Stadium. In fact, a 5,000 capacity stadium. Coach, a friend said, Igor Usachi, or in a coach team, no. Now, coach, a midfielder, maybe a term,
Eba Moldova national team no Igor Usachi ehonomo enene okochi a yesi womo ehwe akwadaa no yie pa womo monitor no agent eni womo edi nkomo eni ade free mu eto dwane ade ma yenetiefuo no May 28 1999 that's all 25 years yana ne na wofo ewo no na news no ne say asat now the contract renewal no I stand still. Yes, I style kakra I gusu ejina honomo and share that move nko nanim and emma na chi baby ejina na ejina onya emfa pen nc paper so emma sante kotoko boboko no nemom enchemu no and say ese wo hwese de ne camera take pose no na okọ nanim ebo no twhie ebo no hwe ma pay de no a ene ono so luku elsewhere ebeboa in fact the salary crown so okotoko no and I'm so bad free agent no about a backup goalkeeper no na e form kakra nti afem po na kotoko propose on the man no mo check and sika semu monthly salary no na bibia akoso on top paper na entry so renew makotoko unya obe renew but mo hye elsewhere na say all things being equal ceteris paribus bibia to from the India and here FC Floresti what Floresti Chromo or Moldova wotia enya na na mponsa team Spartani no a womo na ehhwehwe no Floresti SC eno ni nchemu a yensa kan edema yenatiefo GH Live Studios en sempana hembobo anu nie probia mapoma metema Asante Kotoko exclusive no na Ghana football ho nsem nyina aha na yede eba ebesi edema wonti subscribe so na ebe ya nsem no tofema wo sabetumi aka biye me dey Derek Saint Kizito, thank you for being part of this. Everybody, yeah. Subscribe to GH Live.